Richard, Manuel, Anga, Japarizarong. Ari hermana, kay programa kanyari kung kanya. Dios manta. Uyari kuna. Ay, qué patrona ancha mala. Ovejas tamichisane, hasta tarde cama michisiane. Ovejas ka, ala saksaras caña campes. Huizanga pote podía siempre sigue michini se llaman pon. Y maras cama con amichisa. Hermano, y me manda piñas para que se me rabias care. Kay patrona pera. A ver, kay horas cama totamanta michimone. Enti loksumos katinyas katileña ni siyang ubehata katsusianin. Chay diyan, timi kongwari. Kuna saksaras kanya, manay mi kuitas manangkuch. Repara kos kami na mana, wala chukasan. Repsuasya wah trabajo mas kakamos nisan. Ay, hermano, ya mandas por una rabia, con que oveja michilia, michalang yo. Uri gajilang oveja man, kay beja se maps ni ay sa na, hatiris purilang ki michilia ya. Patrona llega mi conata mi cochón, que yo es que taps tomatsun, que chanda chay uras pases kay mandos pagas ya son girhari. Y mata bonita manangir si kay mandillo se mugwa trabajo mzingicha. Pesuru trabajan ki palawan chuchukawan makigi fusulianan kama trabajachson. Urambita chayanki, urambilo se pues ningijab trabajachson gar hasta. Ne, repasas por no va. Ne, sinti caña pon, sai caniña. Más bien cuentan esas, cuentan reponer, porque ya me saben. Ya, hermano, vale, ya les he hecho, si se puede tapar una micha. Pero bastante ya rico. Señora. Kanya kasangir, no pitan siya ne. Imatanin giwaway. Ovejas tanya katigang pongki. Ari patronay, nyaps katiga puninya koral naman ovejas taga. Chaywam sunoka oscosata neta monasharkay que señora. Imatanis ni siyang gitare. Kaya unayta niya trabaja kuni kunanka sai kuninya. Repuita monasane. Ari wah trabajo ta maskarika musa, wah manyat repos. Chayta neta monarkay que patronay. Ay waway, zipuita nangkin. Ama zipuito ari, yachasan kang kap trabajas kay kiperka. Noka desde con niña reponay pa que kuntan kapisa ko kusa kapsituita repullasah niya po noka. Entonces ripongi punija waway, manar zipshahtik pagapsakay kinsari ya dibisakay trabajas kay kimanta. Si alesta ya kamya. Señora, ñaps reposan niño. Ay zipshangi niya kuna, alesta kong niya jo. Ay porque tatos apakapshangi jo. Ari apakapsiane kaya kuchisito no kay pata. Imahting apsang dyan porque tatar, pero kuchi pa unitanga. Ay, ya kuchi manda saka kusyanya. Kaya saka pala sa ikin yan kaya kuchi tapsang. Ichi malita tari pero apasang sangitas. No kay pat siya malita ka. Ay, señora, kaya malita ko pala sa ikin manda sa masyawang. Waway, pero sapato tapos apasang sangitas. Sapato no kasi galaraya. Kuna tukoy matas kechukapan, ya kaya sabato tas orjoitan saka pusay ya kara chakitari pusay. Kaya poleraitas kuna orjoka pasin kala chari pusay. Mana, apakapul ya pero mana cuenta ko kongi kalaya chamurgan. No kata kaya paga, tukuyimata vestigor gay. Kaya paga mikukongi o hiakongi kwarta gips punyukunagi paskarga. Kuna zipungi chayri, mana kangachi punyukunagi pamayapis punyunagi tumanar hiachak shangichu. Maypich mikunagi taps mana hiachi shangichu. Kangri hermanay, iglesiapi, kankuna. Imaina kasyankichak. A veces mana chayahtinchispis wakin hermano kak aperiwanchihcho, mana niwanchos imaynalla nispapis. Manchayri phiñamanta qhawkatawanchak, lerqurquwanchak, ay kay hermano kay hinatapunchak nikuwan, kayman riposas nuqaqa ninchak. Mashkas hinata ripuyta munasyanchak. Mana hinachu kasan, tata Diosta qhatikunaka. Ichapis piensarqanchak, nuqanchak, evangeliota qhatikuytaqa risaq, t'ika qallarpasqa ñanñata hina nispay, manami hinachu. Entonces nuqanchak
entiendenanchas tiyan Tata Diospaq ñanninpi kaspaqa. Ari, wakin kutipininchik nuqaqta kayqa trabajasqay. Trabajawan kay wasita ruwani, trabajawan kaykunas ruwakuni, kayta armakuni trabajawan ninchik. Mana nuqanchik patachu kasqa, mañarisqalla kasqani. Tukuy ima Diospatan, kallpanchikpis Diospaq usqan, kawsayninchikpis Dios quwanchik kawsayta, chaywan Tata Dios sirvinanchikpaq. Tukuy ima mañarisqa nuqanchik pataqa. Chay tukuymantapis graciastaquna Tata Diosman tukuy imata quwanchik, mana haltachipanchik, mikhuna churapanchik, p'acha churapanchik, trabajo churapanchik, qullqitapis shur apuwanchik, tukuy imata haywawanchik Tata Dios. Pachi nina chaymantaqa Tata Diosman agradecikuna. Imaynatachus kay salmista David chay tukuyma pasasqanmanta payqa maytapuni payqa Tata Diosman pachi nirqa payqa ari. A ver kunan uyari kay Tata Diospaq qillqasqanta ñawirisunchaq. Kay Primera Crónicas librupi iskay chunka hisq'unayuq t'aqapi chunka chihlaypi nin kay hinata chay pacha Davidqa Tata Diosta hatuncharqa tukuy ayllosnin tantasqa ñawpaqinkupi. Ñawpaq tatayku Israelpaq señornin Tata Dios kanqa wiñaymanta wiñaypaq bendisisqa kay. Tata Dios qampatamin hatunchasqa kayqa atipis kusipis atipaypis reypaq qhawasqa kaypis. Qampatami kay pachapi hanaq pachapi tukuy ima kaqpis reynuypis qampallatataq Tata Dios. Qanlla tukuymanta aswan hatun atiyniyuq kanki. Qanmantamin qhapaq kaypis hatunpaq qhawasqa kaypis hamun. Qan kamachinki tukuyta kallpapis atipis makiykipi kasyan. Makisnillaykipitaq kasyan tukuyman hatunchasqa kay atipaytapis qoyqa. Chayrayku kunanqa qan Diosniykuman graciasta qoyku yupaychaykuta. Hatun sutiykita kunanri pitaq nuqa kasqani, aylluypis pitaq kasqa chika imasta qanman quyta atinaykupaqri chiqamanta tukuy imaspis qanmanta hamun, qanmanqa quyku, qanmanta hap'irqayku. Chayllamantataq qanpaq rikuchiyniykipiqa puriskiri forastiru hinalla kayku. Hinallataq ñawpa tatasniykupis karqanku kay pachapi. Kawsayniykuqa llantu hina, pasapullan ni imapi suyakunaypaq hina. Munasqa hermanay, tukuy ima kaqpis kay pachapiqa mañarisqalla nuqanchikpaq Tata Dios quwanchaq chay tukuy imata. Chay tukuy imamanta pachi nina Tata Diosman